روج باش از مامۆستا حەسین علی بۆرەمە مامۆستای زانستên civakî refa pênc waneya me yê îro waneya me zanist û teknolojî. Gelo zanist û teknolojî çi bandora wê li ser mirovan heye. Ev vedîtinên ku çêbûne gelo di demekê de hema wisa gihiştina roja me yê îro an jî guhertin duware çêbûye û di guhertinan re derbas bûne heta gihiştine vê astê. Ev teknolojî gelo neyîniyê wên hene yan na em ê çawa bikin ji bo em xwe ji neyîniyên teknolojiyê re biparêzin. Em karin bêjin bi dîtina mirovan re bi derketina mirovan li ser rûyê erdê li ser rûyê cîhanê vedîtin pêre pêre çêbûne. Bi derketina mirovan re vedîtin jî çêbûne. Çawa çêbûne? Ji ber ku mirov her ku mejiyîna pêş dikeve, her ku hizrê wî pêş dikeve, her ku pêwîstiya mirovan tişkî çêdibe, hizrîn pêr çêdibe. Di wê demê de dixwaze gotişna vedîtinan pêk werne ji bo va pêwîstiyê xwe bi cih bîne. Em dikarin bêjin mirovê destpêkê mirov tazî bûn, bêcilûberg bûn, giya dixwarin, xwarina goşt nêçîr dikirin ew goştê xav dixwarin. Bi demê re bi pêşketina hezrîna wa re û pêwîstiyê wa re çi kirin? Vedîtin çêkirin. Li gorî pêwîstiyê wana, li gorî pêwîstiyê xwe vedîtin çêdikirin. Ji bo jiyana xwe rojane baş biqedînin. Ew vedîtin ji bo pêwîstiyê tim û tim ji bo pêwîstiyê mirovan bûn. Dema demsal dihatin guhertin, serma dihat, mirov mînak em bêjin zivistanê de mirov di cemidî dûr de hizrê wa pêşketin pêr çêdibû. Di destpêkê de em dikarin bêjin pelêdaran li xwe kirin, piştre çemê îyarê çerm û îyarê lawiran ji xwe re kirin wek cilûber. Heta bi demê re pêşketin hêdî hêdî û vedîtinên cuda cuda çêdibûn. Ev vedîtinê hanê bi taybet dema newlotîkê re pêşketinên pir mezin bi we re çêbûn. Di kîjan demê de ev vedîtinên mezin çêbûn? Di dema newlotîkê de vedîtinên mezin çêbûn. Dîroknas û arkeologên Brîtanî Gordon Childe dibêje vedîtinên ku di dema newlotîkê de hatine dîtin incih em bi vedîtinên dema sermadariya mezin re berhev bikin. Ji ber ku ew vedîtinên di newlotîkê de hatine dîtin em karin bêjin vedîtinên pir mezin û pir bandor li jiyana mirovan kiribûn. Di destpêkê de mirova dema hat em bêjin ew vedîtinên berî ku em derbasî vê mijarê bibin ew vedîtinên ku hatibûn dîtin tim û tim jiyana mirovan hêsantir dikir û baştir dikir û xweştir dikir. Vedîtinên ku îro em karin bêjin vedîtinên ku tên dîtin, vedîtinên ku di rojekê de dihatin dîtin ew vedîtin dibûn bingeh ji bo vedîtinên rojên piştre. Pêşerojê de dibûn bingeh ji vedîtinên din re. Dema nivîs hat vedîtin, kaxez hatin vedîtin, pisûle hat vedîtin, tekerlek hat vedîtin. Evana bûn bingeh ji vedîtina tiştî din re. Bûn bingeh ji vedîtina çapxaneyê re, ji vedîtina motor û tirimpêlan, erebe, kiştî, ampûle. Her vedîtinek dibû bingehek ji vedîtinê din re. Ew vedîtinê ku didîtin li ser sekinî baştir dikirin, pêş de dixistin û li ser wê bingehê vedîtinên din jî wisa çêdikirin. Bi taybet pirtûkxane û bi taybet kaxez, nivîs û çapxane. Kaxez, nivîs û çapxane vedîtinên pir pir baş ji bo mirovan çêkirin. Bandoreke êrênî û mezin di jiyana mirova de çêkir. Me got ew vedîtinên bandoreke mezin çêkirin çi bûn? Kaxez, nivîs û pirtûkxane. Evana ev vedîtin ji bo mirovahiyê re bandoreke pir mezin kiribû. Ev vedîtinên ku çêdibûn wekî me got dibûn bingeh ji vedîtinên din re. Li ser wan vedîtinan tiştînî din dihatin çêkirin. Em karin bêjin dema ku di destpêkê de mirovan wek mînak em dikarin bêjin mirovan radiştin çi dema dixwestin rajin barê xwe li ser milê xwe dikirin. Bar nîgiran hebûn ji ber wê demê ne erebe hebûn ne erebê lawiran hebûn. Tiştek wilo tune û pêşketin ew qasî tune û destpêka mirovahiyê de
دما بارك جهه كي دبرن جهه كيدن رادشتن وي باري خل سر بلي خد كرن بهذا خل بدگوهستن جهه كيدن بشرة لبشتا لاورا كرن او بارين جران چت كرن لبشكتن بواره چيبو گوتن جدي لاگو ام سر ملي خوكن ام بهذا خل بن جهدن ام لبشتا بالاورا كرن لسر بشتا لاوران دكرن بشرة بدميره هنا كيدن جي بيشكتن بمروفار چيبو بهزري وار چيبو دار دريا داران را داتانين سر داران وكانوا بيجن دمروا بان راتشتيني يكي رادش بيداري يكي رادش بيداري وقلق بار لسر ذكرن ودكشاندن الجهه كي دبرن جهه كي دنده ام جي كانوا بيجن او داران داتانين سر بشتا لاوران وباري خو داتانين سر وتشتي خوي جران جهه كي دبرن جهه كي دنده افي كايا هزرين بوار چيكر گو دولاب بديتنا دولاب چيكر بديتنا دولابان چيكر دولاب چيكرن او دارانا دانين سر دولاب ودسبيكي بدستي خودك شاندن بشرة لاوران كشاندن افي كايا بو ملقها درخستنا عربيان لاوران في اواي عربايا لاوران هات بديتن اف عربا هات بديتن وكتبن خدمتها جبا كده لغندان كانوا بيجن خوارنا خو پدوی خو چتگران جهه کی انجدان اوجی او جیلی سوار دهون جهه کی بر بجهه کی دنده ام بیجن ترکلک دما ترکلک هات ودیتن او جیبو بنگها چیکرنا چیکرنا موتوران بشرا عربه هاتن چیکرن کشتی هاتن چیکرن فروکا هاتن چیکر و هر وکیدن هر و هر او ودیتن مگود دب بنگها ودیتن چیتر و باشتر هر و هر دب بنجه بديتن نورة وجودارة مروف جبو كوج جهكي بتشوا جهكي پر دمك دريج دستان مروف ان دسبيكي دماش جهكي چون جهكي جگوندكي چون گوندكي باجاركي چون باجاركي انجي هرمكي چون هرمكي دن سر لگان دسبيكي چون او دورده دمك دريج بوار دستان دوستيان هن تشدهاتن سريوات زبستاني د گرمي د بشرة بپیشکتنی را مگود ترکلک هات ودیتن عربه هاتن ودیتن عربین لاوران هاتن ودیتن بشرة عربین چیبو عربه چیبو بفي آواي اف پیشکتنا تکنولوژی باندوره که ارینی مزن دا مروبان و هیسانتر بو با آواي کی خوش برحتی چونو هاتن هیسانتر بفي آواي هیسانتر دبو جبو خبرستاندني جهكي جبو خبرستاندني جهكي جگوندكي جمروبكي انسانكي او جي پر استنگي مروبان دكشاند جبو خبركي جمروبكي خبستين يا هريمكي دبستين مروب سر لغان دچون وي هريمادن وحطاني كودهات اندمك دريش وستاندن دستان بشترا دريا لاوران دستاندن ام كان بيجن كبوك هبون تايبت كبوك زاج او نعمل نجي وان دگراندن وكبوكا چون داتا فالجهه كي داتانين دريا واره خبر دهات ستاندن ام كان بيجن سوار جي سر هسپا خبر ستاندن دريا واس واران را بهسپا دچون وي جهدن وحتى خبر كوتاني دما ما يرود روجا مدى اب خبر ستاندن بويه هيسان دريا تليفونير دريا انترنيتير باندورا كبر خوش لمروفان كرنا تكليه باجار وقن دولت بدولتيره تشتي كل جهاني دبن اف خبرستاندن پر آوای کی خوش وهيسان ام بيجن ام كان بيجن باندورا كاريني پر خوش في تكنولوژي و في زانستي دايه مروفان و باندورا كي خوش لسر جيانا مروفان بگشتي كري لقل با ارينين مگوتن لقل با بديتن مگوتن كوم مروف روجا مروفي دسبيكي چاوابون و پیشکتن مروفان و حتى روجا ما افقاس گوهرتن چيبونه افقاس اريني افقاسي جيانا ما خوشتر كريا وهيسانتر كريا وبيشكتي كريا لقل با ارينيان حمويان دكانن بيجن نينيين تكنولوجيا جي هنا ابنا ينيجي كو برو خوجي بفارزه وي بر باش به ابنا ينيانا امكانن بيجن بيتشنا ابنا يني وينا مرو بالجباكي قدبه دما مرو بساعتان لسر انترنت روني افايا بس دم كومرو دوري جباكا خوكبه جباك بوينه قدبه ابنا يني كوينايه نينا دوا دما كومرو دمك زياده بدفينا تكنولوجيا هاني امكان بيجن تليفون وانترنت افجي باندورا كي نيني في مرو في تشيتكا
وجريدانك كور دنابرا مروف وتكنولوجيا تشيتك جريدانك كور وجباكا يقدك جمال باطا يقدك جهبالو جرينو يقدك جريدانك كور نابرا مروف وتكنولوجيا تشيتك ام كان بيجن هيدي كباسة تناهية ده امروف تم قتني دبينا قريجيا آگاهی آن دگی جنا ام كان بيجن دما کومروف تم السرفي انترنتي بالسرفي تليفوني به دما کو آگاهی دردك هفن جانا جي قريجيا آگاهی دريا وان انترنتا بلاف دبه جانا جي آگاهی نراس آگاهی شاش دريا وانار بلاف دبه مروف قوا قوتم بيدا قريداي به جي باور به وان آگاهی نراس وقريج دبه جانا جي شري تايبت لسر وان تليفون وانترنتا تي بلاف كرن جبوكم مروف دوري چاندا خو كذا دوري اخلاقي خو كذا دوري جواكا خو كذا اشتركي تايبت جي لسر وي تايبت لسر زاروك وسيبين ما افشا تيليستن دريا چره دريا بي تكنولوجيا دريا تليفون وانترنت عند انت كارم بيجن باندوري الاولويه مروفان جدك لما كومري مروف دمك دريج بساعتان بكاربينه بي تكنولوجيا ما وايكي نراس آوایکی شاش بکاربینه ابجی باندوره که نینی اولهیا مروف دکه امی چه بکن جبوکو ام خوشبینا بپاریزن امی چه بکن جبوکو ام بانه یینیان او جی دور بکوین و به تکنولوژی با آوایکی راست بکاربینه امی چاوا بکن امی دمیجی رفقتینن امی دمکیج انترنتی رفقتینن امی دمکیج تلفونی رفقتینن امی دمکیج حوالی رفقتینن جمالباتا خوره جباکا خوره ام تم لسر روناني امي هفسنجيه كي تخنا برا جباكي ده ونا برا في تكنولوجيا امي هفسنجيه كي تشيكن امي نبهلن تم ام انترنتي وج تليفوني وج تكنولوجيا دوربن ونجي امي تم لسروني بلا تم دما ما هفسنجيه هذا مي هفسنجيه كي تخن دما خوده وتخن وقت خوده ام دكارم بتشكي دوباره بكن ام بيجن مروفان ج تسبيكا كو مروفاتنا ديتن تم ببر بيش دتش تم بديتن نوچه دك ما قلت او بديتن تايبت دكي جاده ميدا پربون بديتن دكي جاده ميدا باواي كي برفره چيبون دما نولوتي كده بديتن پر چيبون وباندوره كمازن جيانا مروفان كرن امرو چاوا كر جيانا وهيسان تركر وجيانا وخوش تركر وببيش ده دچو ما قلت او بديتن كوچه دبون چه دبون بنجهج چرا لسروا بديتنا نو دهاتن افراندن يعني دهاتن ديتن دبون بنجه بديتن نوره مثلا ام بيجن ميناك ام بيجن دماكو نفيس كاغذ نفيس دركت او بو بنجهج چرا دمي بشتره بدميره بو بنجهش شكلنا شاب خانير افجي بديتن بو يعني بديتنك نو لسر چدبه بي اوايج يانا مروبان بيشكتن دكوي ما قد دسبيكي لسر نگان دچون عربين لاوران بديتن بشرا عربه چيبون ما قد تكرلك بو بنجها مطورق بشرا عربه لسروي بنجهي هات شكرن وكشتي چيبون وفروكه چيبون وهر زانس لنافا بيشكتني دي لنافا بديتنا دن لمروي دسبيكي وانا بيتر ابديتن چيكرن چما جبركو بيوستيا وا بيهو جبركو بيوستي بيهو دما بيوستي بتشتكي چيدبه بيدوي ام بي چيدبه مجي امرو تيب كار اني وا بديتنا چيدگه مگولگر با اريني ويجي مگونه ينيجي هن نيني هنا كاراني ناشاش جيره تكنولوجيا رج تليفون رج انترنت اره ومروان جباكبوني قدك جمالباتي قدك جبوكو مرو خوشباني نيا بباريزه ماغو بيويستا چاوا بك دمكي ج انترنتي رج في تكنولوجيا رفقتنا ودفكي جباكا خورا بقتنا هفزنجيه تي خنا برا في تكنولوجيا ونا برا جباكبونا خدا خنا كان المي هجا وانا مبداوي بو كان امور بهفدوره برسي خوي نرخانني چارسر بك خوندکاری می هنجا که آن امورن ام بهبره پرسی خوین نرخانه چارەسەر بکن. پرسا من یکمین دبیجه چه؟ پرسا یکی دبیجه هون انترنت و تلفونی بچه ارمانجی و چاوا بکار تینن. تلفون و انترنتی ام بچه ارمانجی و ام چاوا هم کار تینن. تلفون و انترنت جبومه
أرمانجا ما جي تشيا جبوكو أم بيدفيه خو بيوستيه خو دريا ويرا أم جه بكن بجه بينن بيدفينا باقي مينات أم بيجن ليكولينا كهبة الإنترنت ده أم دريا انترنت را ام آگاهی برهوی هم بکر کومی سرها بکن دریا انترنت را پیدوی هم پیهیه ام بیجن ام هواله کی خواره بشتغلن با آخبن جبو کاره کی آنجی تشکی پیویس او جی ام جبو پیدوی خواه بی آوائی ام پیدوی خواه بجیدینا ام ارمان جامع جی اوه ارمان جامع تليفون و انترنتي ارمان جامع چیه جبو کو ام پیدوی نخواه بجه بینن پیوستی ما بتشتكي هبن دريا انترنتي را ام بجه تینن وكيدن ما قلت شاوا ام كارتينن باوايكي هفسنج ام كارتينن ام نزيد لسرودني ام جمال باتي قدبن ونجي ام ويبكار ناينن ام تموتم دناما مال باتا خدنا ام هفسنجي دخن جيانا خد هفسنجي نابرج باكبونا مده بيويستا هذا ونابا كارانينا بانترنت وتليفونينا ام بيجن ما قلت ارمان جامجي چيه برسا دويام دبيجه چه دبيجه تابلويا لجير داگرن اما في تابلوية داگرن باندورا تكنولوجية باندورين تكنولوجية ين اريني لسر ما چنه لسر جيانا ما لسر جواكا ما باندورين وي ين اريني چنه يك جوانا زانست بپیش خستیه جیانا مروان خوشتر و هێسانتر کریە جیانا مروان چاوا خوشتر و هێسانتر کریە مەگۆ دریا چون و هاتنێرە دریا دەستەخستنە ئاگاهیان بریا وەک مەگۆت مینا کارەبە هاتن بەدیتن دێڤلا مەژێرە پر بەدیتن چێبوونە ژیانە مرۆڤان خوشتر و هێسانتر کریە مەگۆت باندۆرێ روێ ئێ تەکنۆلۆژی ئێ نەیەنی چییە مرۆڤ ji bakê xwe dike têkiliyên kûr navbera mirov û teknolojiyê çê dike ئاگاهiyên nerast digihêjin cana jê digihîne mirov arêj canan مەگۆت مەگۆنێنیە چنە مرۆڤ ji vakê xwe dike ji vakbûyînekê em dike مەگۆت têkiliyên girêdanekê kûr navbera mirov û teknolojiyê çê dike xeyalê mirovan dibe li ser va internet û telefônan wek jiyanekê xeyalî ji xwe re çê dike taybet ev film kurtefîlmên û nûçeyên ku li ser internet û telefôna belav dibin ev bi vê yekê mirov ji vaka xwe dibe ji derdora xwe dibe bandorekê erênî û ziyanekê digihîne mirov xwendekarên me yê hêja waneya me bidawî bû heta waneyeke din û mînîna xêr û xweşiyê te dem baş